Olá a todos, bem-vindos ao meu canal de Luxemburguês Fácil. Hoje trago-vos um texto que criei para descrever um dia no parque, um dia de sol, um dia agradável. Espero que gostem do texto e que possam ler várias vezes para irem familiarizando com o vocabulário. Então, até já! Hau has schön wieder. De zon schenkt hell Himmel. Op der Straße si viele énervé, weil de wieder so gut saß. Die Kinderspieler op der Spielplatz waren die Älteren op enger Bank sitzen en sich unterhalten. Es sie verloren in Autoen, die leicht fuhren, maar het is nicht so viel Verkehr. Die villagers sagen en machen een friedliche Atmosphäre. As Uhren, as Passagier an der Stadt, für mich zu entspannen und den Auto zu genießen. Die Leute sind freundlich und sagen Moin, sobald sie Lunch gehen. Duerno kaufen ich mir Kaffee in engem kleinen Café, wo ich sitzen und meine Gedanken sortieren. Ich fühle mich froh und entspannt, weil ich meine Zeit draußen verbringen kann. Vielmals merci für noch gucken. Viel Spaß. Adi, bis geschwind. E acabamos assim mais um vídeo. Agora em anexo podem encontrar uma ficha de exercícios que poderão resolver baseada neste texto, onde fala do vocabulário e onde vocês poderão encontrar uma pequena explicação de algumas frases. Neste texto podem encontrar várias questões que já foram colocadas e explicadas em vídeos anteriores. Não hesitem então em colocar as vossas questões, imprimam as fichas, resolvam e se tiverem dúvidas, eu estou por aqui. Então, até à próxima. Bons estudos. Bis geschwind.